tak melupa muji bersegera. Allah sallallahu alaika ya Muhammad, misbahul qulub fi madad amani, sallallahu rabbuna alaika ya habibi, Ahmad Mustafa Sayyidil Bayani. Allah tujalaju wajib pemati selamat, salam kamu wajib madakul Muhammad, luar ciri wak segala juni barasul, coba darat kaji surah ibadaku, demi Yahudi secarian Tuhan Bapa, bila Muhammad sebenarnya Rasul Allah, bertanya manu barunya Islam, bila Muhammad sebenarnya Rasul Tuhan Allah.